โดดมีอยู่ในน้ำท่านิจานที่นิจานกันรักชิมจังเป็นตุขันรงกลางเอาทองข้าจับขตะไว้ทุ่มกันรักเอาไล่กันที่เป็นตัวในตัวเฮกันมาอเมริกา Standard Time จนEastern Time กันแต่ละจุดเประเทศเชลซีตัวเฮสกรีนตรงนี้เป็นกันมุมีวิลเฮตุจานารงกลางเอาทองจันกันรักมั่งไล่ที่มีเทวันชิมกันดูนั่นอันนั้นมุบัลลงมีที่มวยตั้มปินจวงไล่กาเฮงกันตัวต้นเป็นตัวเกณฑ์นั่นเป็นสปิกะที่ตานากันวันนี้ตัวอะไรเต้ตัวโจกันนาวนู้ให้กาเห็นสุยๆแค่กับวินส้มตาเลยอามานี่กันที่ตานากันวันนี้ตัวตาเลยกันเดี๋ยวล้อมsi kay makabin he sweden song tin out si mi nga sa sweden nakan out ko atukum na kwa he Vancouver Canada umyomi kasi kalon se kanล้อมตกสุยๆจงกันล้อมตกสุยๆเฮตุจานาเห็นจะกันเท่าไรตลายโนนปีกันก็ชดเนี่ยตุจานะตัว special guest กันสมมีตัวที่ตานาวันนี้ตัวเด่นกันนาวนู้เฮก็ชินเสียอันนี้เฮจะกันเท่าไรก็เขาต้องเทียมเสียลูมิสกันมาราเขาดิ่งจ้าขันมาค่ะเขาเล็ดตัวดิ่งจ้าสุดๆแค่กับวันนี้สมมีสินาเขาจะเล่นจ้าสุดๆกันที่การล้มตุกที่มีเขาชิมกันดูจนกันมาชิมเดี๋ยวมันจะจงกันล้มจะมีที่เขาเป็นชิมกันดูจนตัว next สมกับวันดูมิโจให้กายกันฝนุกันสมมีให้อามินาจันเตียกันเอาไว้อามาค่ะ intro จากกันเป็นสมตาลายจันตมีเลยตมีบลูเลยสุราตมีเย็นน้ำเมย์ปีตมีประมาณนี้เลยตมีบาลูเลยสุราตมี intro ลูกตัวมาพิพาร์ตมีโอเคဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကျမရဲ့နာမည်ကကျန်းကျန်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမက Northern Virginia DC နားမှာနေတယ်နောက်ပြီးမှဒီ kitchen လူမျိုးကဖြစ်ပါတယ်ရှင် and United States မှာလည်းကြီးလာတဲ့အတွက်ဗမာစကားကတိတ်မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါအတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဗမာစကားမှားရင်လည်းခွင့်လို့ပါကျေးဇူးပြု၍ so English လည်းနည်းနည်းပြောမယ်เนาะ so the USACM အဖွဲ့နဲ့advocacy လုပ်နေတဲ့ USACM က US Advocacy Coalition for Myanmar လို့ဖြစ်ပါတယ် and with this group like ကျမနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက Burma Bill ရဲ့အတွက် advocacy လုပ်နေတယ် Burma Bill က Burma Act of 2021 လဲခေါ်ပါတယ်ဒီ Burma Bill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက် or 3 byte ရှိတယ်the very most important အရေးကြီးဆုံး3 byte ရှိတယ်ပထမကဒီ Burma Bill မှာဒီ Burma Bill အထက်မှာရှိတယ်sanctions language ရှိတယ် and the sanctions ကဒီ Myanmar Oil and Gas Enterprises ကို sanctions လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒုတိယက second is $220 million in humanitarian aid so the ตมีอาจารย์ส่ง just intro yourself oh okay นับอย่างขอไล่มาที่ละตีจะว่า question เนี่ยมีไล่มาที่ละตมีเนาะokay เราลงต่อแม่พิมตุโจปฐุมนะคะอังุนติค่ะสกรีนช็อตกับเป็นหูเรามาอังุนกันเป็นหูมาเลเซียไทยตานาเป็นตัวตาเสียอัตลาออกมาฉันเป็นเราที่กันหนาวนุติครับเสียงวันเขาติดกัดวันเรามั่งมันเรามันราชาติกัดแต่มันลังตลายโม่มันราโอเคอังุนไทยตานะคะตะฟ้าบนตัวตาโม่เนี่ยมินแลนนักจนเสียงนักการมาไกลเราที่เป็นตุกลงค่ะไทยตานาบนตัวตาKema kami sunod timpar kasi dot natin angon ti akan atu hi Malaysia liaw mi kasi siyang ka liaw mi kasi Asay si angun cuma kan lom tuk lom nak benci mangun mo jan nuren pa si no kan kan lom tuk tian kan sim piak telai mo tu zan os nal hasak ni kan ngai tuk malele nen ke me angun ya lar tuk mi sitian kiti
maka tu zana lasak ding kan ngai tok ti mi te kha ben chim ta ka du mi se tu cho hi ka hin kan ma kan chimin kan upa hi kan deni ne thaita na ben tu athan ta lai lom nak tampi kan ngai rung tlang out thong chungram leng in kan ngai tu ulanau hoilkom nan di lak chunga kan om chukho chun CDF-Hakha supporting team of North America thazang cho tu kan holen nan di lak chunga lungom nak tampi kan ngai kamin hi Jenny boy big thong ti ka si ka famin hi orchid ni thaboy an ti orchid pa ya kan au atuliwa Hakha CDF support na khading cha dear cup na khading cha North America Canada le USA team ashui tu kasi timite kha toy na kan ban ithai tar ka du tampi kalom second lom atu cho amasabika zegen tala akan zau tu zong live akan zau tu zong kha tu khanen tampa ngai chun tu zani zegen tala live kan tham hill channel pathum kan tha CCN se chun kan ma kan page se chun YouTube wa zong se kan thai ma khan hua zau than kho lamang ding stay lai ti mi te zong kan la thong than vendu thong than vendu ta mi se tu cho kan fanua ngun kha sa pani talin kan tim piak tia ka fiale amasabika ama la kha tung khani kan ben ngai ta na lai angun kha kan ben somไม่เที่ยวเลยนะอะไรไม่ลงหรอกแล้วฮัลโหลก็โอนเงินเข้ามา kan thai kho
Sedangkan mulai tokenku cepat sedih kecuali tidak Jangan siap-siap dan yang mengikutkan energi jangan nilai lagi dan berkomentar dari Kemarinlah siang dan Feel the undial and the Set on the roof, that's it. Me, jangan lagi dan berkomentar dari Bakse tu zane na kan hu mi na hi America kan Canada kan Malaysia kan son Chin mi kan ke Chin mi kan Tlangaunak tu zane kan screen he bi ti na ti mi te ha chim ka du ye tu cho as sui khate lai ho le ka win hol lai chun nang mani khan marang cha khan win kle pya la marang holin ma chun question pani ka hal ta lai ka hal ding cho bi hal nak pani ka kom lai sui mo pakhan nak hal ding cho Burma bill timi hi zaida asi timi te kha nakahal piak lai chun ma Burma bill chunga ja zaitan ha de atel zaiban tu khida atel ab pi de mi tampi lai cha khan te kan ma ko rammi ne kan chanham pi ding khe kan ma po ne kan hu ding kan chanham pi ding hi zaida asi chunga hin ta zaida atel timi te kha na win ka hal piak lai kalom. So Jan, I'll just translate what he just said. So he just wanted to ask you a question. Can you tell us short to the point or the main points of what Burma Bill is and what is it that it entails and how is this going to be beneficial to the people back in Myanmar? Thank you. And also, could you tell us what's included inside the Burma's bill? Thank you. Sure. So ayan ayechire tongpai ka Burma bill sanctions lobo to insentare language sheet and then opima the Burma bill ga humanitarian aid to refugee na IDP yeah to besan payment humanitarian aid sheet and then it's like $220 million in humanitarian aid and then Tatiaga the civil society organizations will support local to $50 million in aid leshide. So yeah, that's pretty much like the main points, and it's overall very strong and comprehensive bill to help what's happening on the ground right now. Thank you very much. 220 million timi la 250 million timi here. Voi khat salong ma si silo la kum tin te pak ling ma si tia win khal tak ta sui. So was the $220 million and also the $50 million that you mentioned, would this be a one-time thing, or do you think it would be the continuous help that we will be receiving from the government or from the bill? Yes, it would be money that is given, like if passed, the bill would be able to authorize the $50 million and $220 million over 5 years for the next 5 consecutive years. So it would be every single year for the next 5 years. So at Shindumizu, $220 million left, $50 million ka voi khat back lawin kan kumnga chunga khanti tlom te te nan back la kan tele chu khavial te kha.
atu nen thai me tu lai mi phaisa kan khot mi he te he te koslo kan ramcha kan tan mi he kum khata kan million pakhan man bahar ngai se te atu bantukin America chauza pi ne hi bill he akan der kam me taina kan mu chan tam ngai ding phaisa city mi te kha zo tu vial te zon kha tharin tu zana bun fian how te mi te kha bun chim ka du mi se mati se chun suite ka bun hal du tha me chu jen kha mati se atu hi ma Burma bill antila mang mi he zai bantuk der mun at phak mo chauza ni hen an pom khola ma pom kholo zai bantuk der mun da phak chang te mi te kha bun ka piak lai. So the next question, Jan, for you is, in terms of Burma bill, do you think it has been passed already, or do you think, what is the stages that this bill is at, basically? Burma bill got passed ma phit te ut twa chao chmane the friends, like alone USACM apwega alone yantun nere the bill pass lopo twa and also another thing I should mention is the sanctions part of the bill is very important because it's sanctions against Myanmar oil and gas enterprise. And as we all know, the Myanmar oil and gas enterprise is the largest source of revenue right now for the military. So it's very important for that reason. And so bill got Akuga, it's just kind of slow because we still need Republican support for it. Kavan itat kau tamu siang kavan hal kita lai maka sanction atitika kan maka me pi funding kan sui namne ban hal piak te lote sanction long atu asikan chun korami sanction long atu kan chun atu korami ral ka pol chu marum mangai long ten sitika kan sanction atu chun me pi long khan na cha atu sanction atimi he koram pi ho ping mo sanction an to mi si chun targeted sanction da se ti mi te kha Okay, and just to kind of like add to your the sanction that you mentioned just now. So Danny, just wanted to know, in terms of sanction that you stated just now, is it going to be impacting the entire population of Myanmar, or do you think it would be targeted sanction towards, say, specific industry or specific individual? Because as you know, a lot of these, junta leaders are very powerful and they have a lot of influences. So we just wanted to know, what type of sanction are you talking about here? Hoge sanctions rega tough targeted sanctions be pit badishin. It's not really comprehensive overall sanctions for the entire country. It's not a blanket sanction. It's only sanctions against the Myanmar oil and gas enterprise, which is the main entity that deals a lot with like the oil money. So like Yenan companies. So atunay sanction atimi ka mipidi lakti kan ramdilak sanction to aslawinkin a target to me to oil and gas industry maka Myanmar oil and gas industry ka sila iti I sabnan dumyum kan chun boy nang masong kan saplo kanilom kavial kavan sri ko sa direct kan ka vun hal chang lai te hol lenin kha ka vun thlen deu lai atui achang tu ka vun hal ka du mi cha tunaya khan Republican lay yen Senate Republican lay kap khan as potun tom deu ti ati atu democratic lay ta menung pe za thong le hinda an dia pin ha ti mi te kha thai ka du. Just to touch base with what you just said again, Jan, the next question is, you mentioned how Republican or the senators from Republicans, they have to support this bill in order to be passed. Do you know the percentage or the number of Democrats, that are supporting this bill? Right. So Akuga Senator Alon Abe needed Senator Democrat needed. So that's all of them altogether. It's about 17 or 18 co-sponsors so far, and that's all the people that we were able to gather as a result of our advocacy. So we're really trying to see if we can
get both sides on this bill. It needs to be bipartisan. So so yeah, that's also the kind of issue that we have. And Senator McConnell, specifically from Kentucky, is the person that we are really trying to sway right now at this time so that he can really support this bill because he's the key Republican senator from the Republican side. Bill pi wen sel kho nak dia chen Republican lei menung pe zeda a her vilai timiti ta na kan chim ko lama. In order, Jen, just to continue with the question again, in order to pass this bill, do you know how many number of Republicans senator would need to sign this bill or support the bill? I don't think it's really in terms of numbers. It's more like just getting a good amount of Republicans to, sort of balance out with the Democrats. And as long as there's consensus between both, then they can push it forward to, debate on it more and then eventually pass it as law. Oh, okay. This is here chun outload do le athat lo do ti ban dukhin umite mai atang pol ni khan chun Democrats pol ni khan chun atam deuh ni chun an dear kap changmi asi chang tika khan Republican atam deuh milung pe za ti theng kha umri lo atam deuh bak ni khan Republican senator pol ni khan aman dear kam e chun khi kai senate e athat lo do e bia an van ru tika khan an ma lei Republican pol ni an dear kam deuh pau a si khan chun ma bill hi lowa chan kho na hading cha ti alam atam deuh ti kha van chimdu mi siko Democrats pol ni khan cha atam deuh ni an dir kam chang atui an ma poli an ban to cho ma mi he Republican state poli Republican senator poli bom deuh na se ti mi kha head set ti an ma group ni hen pakhat nu pakhat advocate and to e bi an ro cho ma deuh na se Ai mi he zegen tala Republican at hondak se hen kan ngai na e Texas a hen tampi kan chon Indianapolis kan si chun dang state zo hen Republican he lai min hen kan tet ngai mi se lai min han hen ta zeitel kan tu kho mi ma timite kha wen kha pe khong ma. So basically the next question is, a majority of our Chin people that reside in United States of America, we tend to support the Republican parties. For example, most Chin community that reside in Texas as well as the state of Indiana, they tend to be the red state. So what would you recommend or what would you suggest that our people can do to kind of like make an impact in this? Absolutely. So from the US ACM, our team actually hosts trainings every single week, bi-weekly trainings actually. So you have 2 chances every Sunday night and Tuesday night to come on a Zoom and call and and just learn with us, train with us. So Burma Bilyat Belomyo Senator office needed doing belo shinbia me belo dunbo zagapyo melo agono din yulo yare every week. So you can check out USACM on our Facebook, Instagram, and Twitter pages to find more information about that. Maka uboy namin na let makay call ho katiyam la wait. Okay, wait. Wala ben bet ta. Kaban tuki kan ma ye Republican nak lai mi ta chun na Florida, North Carolina, Texas sai te ban tu hin lai mi tampi kan ima pol ka Republican senator ngai mi pol kan city ka khan an ma ni zaitin da Republican senator pol ka bia kan ro na lai chun hi bill a pass kho na hading cha hin zaitin da bia kan ro na lai ti ban tu kha zer khata nin hi peng hi an ma poli training and pack chun training and pack hi chu training ka Jen, what's the page again?
USACM USACM tikasi USACM kan zer khata voin hi anma pol ni hin zaitinda anma senator zung ha pe tlai na kan ngai kho lai anma ha bia kan iro kho lai bia kan iro tika zai banduk da kan chimlai ti mi kha anma ni tha tin training an pek na chu cha chon minung kan tlom kan tam ti ni nak cha in khan kan ma kan stay i ummi senator pol kha chot bia kho nak lam kha anma ni kan kol pek lai e atu zong han kol chu ma change state tam non te a hi thil hi an galpi chu ma liu city mi te kha ban chim du mi se tampi kalom. Yes, and I would also like to mention that if it's too hard for people to come on the calls, they can always just look at any of our infographics on social media and immediately just call the senators' offices to show their support for the Burma bill and ask the senator to co-sponsor it. Susui ma te ha ven le perta. Atunai Jan achimi chu kamituk Burma bill lai thai kan du khan chun atu an page song a hin kan khalkau silo le kama pum pak che zong ni kan senator kha cha kan kwat khon ha mu mentuk Burma bill lai akin participate to deu nak ha physical Na lom tuk kan lak te tong pal te din na kha ka ven pek ta na lai tong pal pe tlai no kan ven hal cha kan te te mi jen khana le break pe me that the cha season le di ma the tu an ne ska pyo me no di dai me be any time be ba lo no te ma cha bu no kan lom tuk e kan ven hal than te lai tong pal te bi hal na ven pe tu ka chun te re chim tu cha kan ven an ven ba de usol la e tu kan page cha na tang lai te han rin tu na kan ma kan rin tu na ka tel ve du mi cha khan Hakha CDF Sporting Group kan sitia Hakha selo mi kan ta selo ti pun ne ro asol lai tlang khulapi cho Hakha se zapi thai se chimlam mang haulo tha jang tam pi hau mi se tu Hakha khwa ven nak dinga tam pi phaisa tha jang help mi sa khan Hakha peng selo mi vial ti zong lai mi vial ti ne ar kan tel pi ramo ti mi kha tha je kan no na ven tu athan du chuni kan bom na kan du achun tu kan face book page kan tar chon jeng tela zel phaisa kwat khona phone number kan ven cheli 704 794 7628 te mi hen phaisa ron bank ko city mi te kan lak jong ven then ke du mi se e kan lak ti khan e ka hen kan chairman pa kha bichim na toy ka ven pek tala ma ser mi te kha bun chim na chan sri la Usiang tampilom na kangai chon susui se angun se jen nan chunga tampilom na kan ngai atulio kam bawro khe thu so le nangam non in vun okha kan thatlo cha khan kan ma le sining chiu te in kan nak ram kan nak mun kan sining chiu van ital a hek liu chan kha se chu cha chun atu kong happy line toy te van chim gdu mi chu tu kum hoin ha chu kan ram bawro ronga ki ram tanga azami khutaleya azami chun mizoram tianga azami kan mi phun hoi tam pin chun atui do thlen na kan to mi kong happy line hin kan ma Hakha than tlang long silo in koram pumpuluk lai tlang pumpuluk harsat na kan tong ilung re thai na kan ton chu ma liu si ma cha Hakha khulpi zong atua hin Christmas haitiban tukha biak na tu lo in satha in mi ibut loading in khan thong than kha si chu kan ni chu nol ngai mi kan siban tukin kan pastor te ni akan ship min ha zong khan hin ni tiang chu ngai anitim e asina te na tu hin ram tangi ummi kan nawlen ha pol hi ni zan ti ni thong pang ka thai mi labang ha chu atua hin afachang na chu an ngai ko na te in an mi tho big blessing le zani aninol peng mi hi peleng api peng asiti se adang lei zong khi van cho ok zong kha loi adang lei zong kha za pi cha chum van tu ok zong kha van tha lo i athabik mi hi chu cho ti ban tu an tha i unfair i na ti ban tu an tha i unfair hi ti ban tu te ani che thiam asisia khan chon chan tam deu kha ki angu na e chon mun khada azaza hi ti ban tu in Hakha kan ma i Hakha CDF chunga hen battalion pali kan ume chu battalion a chon santhang pengan chon zauko pengan mi e pengan chon Hakha kuchungan i asina tin khan battalion pakhat ka hun khadam hun ma an la lo ye atlom te khan
อันมาอีรัลกับช่วยตุนหันอันเชียนักมุนักขันอันติกาขันอตุคริสต์มาสกันตัวอะไรติกาหินจังฝักตุกันสิมิโจอากิเลียวสิมูกาชุงะใจทุกอินปวนให้อิตอมซองขันอากิกเท่าเท่าจนไม่กันกาวลากันทีซีซองะกันรัลเนี่ยกันมุไลตียไม่กาวซองอันกาวเขาเราจนโรลลุมตีกันไอเป็งไลที่ออกสองขัดชาเราจุดที่จนนี่จะน่ะลงเรทง่ายอินันจะอาหินบัตาเลียนประคัดอาหินจู่ๆตาชุนนักบัตาเลียน1จ้าบัตาเลียน2จ้าบัตาเลียน3บัตาเลียน4จ้าโจวกกติโคตอกเตวกอสิขันจน$จะทุ่มโจสิขันจน$จะสรีเสียเลนาให้ที่บรรทุกสิขันจน$จะเรียดบรรทุกอินฮีบัตาเลียนจ้าฮีกันรัลกำหาจ้ากาตัลเวกเอาไลเตียปุ่มอาเปเขามีกุดอสับเขามีนั่นอสิเสียจนลุงล้มเตอินกันนี่เจ้าหันหากันนี่ดอนหาท่าหลังซองกันนี่เปียกหาที่มีเตะวันชิมกุดูอตุเลียวหอยหาจนกันฟัลหอยหาโดดเจียวมีฟนูฟปานหันสีนายเตะกันนาวนูนี่อินเทอร์วิวกันตัวเลียวอัจฉริกันลงเรกันไงเชียงไงมีโจฮาคาคุสิกลักอาสิติกาอันมาอินเล่าบรรทุกอินอันชวนเดียร์เขาที่เล่าอันนี้โคตรลจันมันเห็นลูเชนทุออกมันเห็นไงเล่าจู่จ้าจนลูเชนเตมันเคียตุยลูเชนอัลฮะสีกันรักที่ต้นมีเตมันเคียอันนี้จ้ามันรักไงตัวมาขับปุ่มปากเอ็นคุชงวะกับลุดไหลกับโจตาไหลที่บรรทุกออกสองขัดชาเล่าจู่จ้าจนขั้วกันขันไล่กันเรลเปียงหาติกาโมจ้าอสิจงอาปันเฮดอสิจงอาฮองเงร์อสิจงอาอังกิลุมอสิจงอาอับูบูเตเตอินขันตัวเปียกเอาติกาขันนี่เห็นนี่จ้านะนั่นมาชุมขัดนักตาชุนนักคุลหุนอันเสียเสจะโคจนเจ้าคุเปงเลยอันเสียสินหาเสจนฮาคาคุทาร์สินหาเสจนดอร์ทาร์สินหาเสที่มันตุกินนั่นนั่นหนาวอันหนักมุนชิวเตียขันวกเตฮีกับกาเตลเวไลจนนี่จานะจู่คริสต์มาสแฮปปี้ไลอินลักซองเตอังกิเลงซองกระจอกเปียกเวียนหาอะไรที่มันตุกินกันติโคอสิเสียจนอาจารย์เลี้ยวเตียอิตาเลียนเฮาสิที่มีเตจงค่านี่จานะวันชิมกดูจนกับวันชิมลักโลเลียวเตียวันชิมกดูมีโจฮี CDF-Hakhaดีร์กับหนักหาดิ่งจ่าหินคีกันรักทกกาเตอิน April May June July อินรักอิทกลังมังรักทกลังมังรักกันลังมังรักกันลังมังเอวจู่ทกอันนี้หินนี่ที่ยังเฟลเตอินท่าจังอชัวมีกันหอยเลยตามเปลี่ยนบันตุกินนี่หินนี่จานะหอยนี่ทองอินอันชัวลีว่ากันนี้อาทิตย์ตะลบันตุกเตอินฟังคัดตักมันอชัวเวลามีสองคัดตามปีกันนักนี่เห็นนี่จานะฮาคาคุชุงอาเห็นมีนุ่งทองสมลีลุกลักกันจูทองสมลีลุกลักชุงอาจนอเป็งทางคลิปกันโจเส้นทางซอนมีซอนจุโคจนเจ้าคุเป็งซอนเจ้าเพยซอนเจ้าตุงซอนฟลามซอนตะดิมซอนคุลปีสิบันตุกมีพุนโจจุบันตุกินอินตุงเดียร์อินขัวกันสักนักจ่าเห็นนี่เห็นนี่จานะรำเลงมิตัมปีกันจ่าขันจูอินตุงกันเดียร์นักกันเสียนกายนักกันชุดกันเดียร์นักกันคุลปีเวนนักหาดิ่งจ่าเห็นนี่เห็นนี่จานะกุดสัมโครักอิจอมเวลที่มีเตจงข้าฮิกามุนาวันสมชีกันดูมินาเซจูลานิทาจังอชัวตูคริฟาบูอินชุงคาร์ปุ่มปักนั่นดีลักจงอาลุงลมนักตามปีกันไงอาเชียวกระจูไว้ขัดมันท่าจังกันชัวรีเรากุดกันสมรีเราเลียวกันอาเชียวขัดหอยนาโจไว้งาไว้รุกอานอลนั่นนี่นอลติกจงอาปุ่มปักนั่นทบปีนะ small business owner ที่บันทุกันฮัลมินหาจงขันนั่นลุงเท่าเต็นไว้งาไว้รุกจงอากันทบอยากตูนหาจงนั่นนายเตียหอยนาจนครองวุ้นขวามีปีปาร์สุงเตนี่$ทองนี้อะไรกันสุดจู่กันมาส่งนี้กันเปิดไลน์นะเราอันมาลุงเท่าเตอิน CDF-Hakha จากกันเปิดไลน์ที่อันที่จู่หานะอันอูเลชุงคาร์นานี่ปุ่มปักชุงคาร์บักนี่$ทองงาอะไรกันเปิดบัลจังนี่เห็นนี่จะน่าฮิกามุนท่าจังชัวอินนักกันเปิดมีทิลเวียเตน่าเฮปียขัดมันตดเราเตอินนั่นบอกมีนา CDF-Hakha จากอภันดิที่มีเตค่ะฮิกามุนวันชิมกดูกันมาส่งนี้เห็นฮิกามุนะกันมาดูนิ่งบอกเสลาอินกรองอมุนพายมีกันรัลกับนาอันโจลจักนิ่งเจ้าอินจุดที่จุนกันเฮจุดที่จุนกันบ่มูอันที่นิ่งเต็นฮิกามุนะเห็นท่าจังชัวอินกันบ่นาจะลองจุดสิริเราอินนี่เห็นนี่จานะอัสเตกิปlocal committee อุปากันไงน่า
กันนี่เปกนักกันไทยเราจนถ้ารังชั่วนักกันไทยเราเดียนั่นส่วนเสียจนกัน Facebook page เสียformat เสติกจามปัว contact ตัวคนสิที่มีเตจงค่ะสาวนนเต็นจานกันวันลักกันวันชิมดูมีสิตัมปีกาลอมเสกกันล้อมลิงง่ายงี้เต็นนั่นเป็นกันทันไปเก็บผู้ชมกันล้อมเต็มมีคำวันชิมกันดูtu zane kan nanu kan chen kan sombi he asulam he tampiu me pachen don da kan America lai mi tampi kan phan hai to na bun chim ban to khan atu kan mani kan ram cha kan to khom mi he tlom te long se atu Burma bill te mi he Burma act mo ava pass ko je kan te lai ma vil te bom na million zan ni kum tin te kum nga tiang abom nak salai tia cha khan karak re le azai song kan bom nak tam pikan muding si alai chain hi bom nak ki ahar mi har san nak atong mi atu ban tum than tlang ko me kang men tu hit ban tok usa pek don chawzan hem bom ne tim mi se khaban to kas te kan hi kan ni ne kan to kho mi se kan dak chiwa te kan ok tu na tu ban tu senator ha sin ne baton theng loin cha ku tin jegan te petition chan te makha ma her kan to pyawar kan bomo ke ka du ve te ban to kha cha tu en hal kho se fungnon chon kho si ma cha kan dai thang lo ten America mi vial te chu kan tang hala ti mi te ka laga win infor ta vi ha ka du mi se kalom atu cho bihal na kha ka win pe thani lai te suite na win ka hal pya ding cho atu hita jen kha nang ma dir munin ma Burma bill he as kho lai te na ruat ma har tuk lai te ma na ruwa mo as kho ko lai te zum na na ngai ma ti mi te win ka hal pya. Hi, Jen. So we're just going to continue with the Q&A. So just to kind of like continue with the conversation of Burma bill, do you think, in your opinion, do you think this will be passed? Or do you think it will be possible for this to come into fruition? What do you think? Yes, I think it's absolutely possible to get it passed. We just really need like the pushing from the constituents and everyone on board to really advocate for it, because unless there is political will, then it's not going to get done. Me too. Kazum nakinti Burma bill he pass asi kokolai abipita mi tu kan ma constituent mu kan ma kan nak chiu tuin kan chawza kha kan senator polka push kan to dion ha kan chun hi bill hi atling shim kolai ti mi kha ani ni chun azum se kan lom chun win hal chap ding win hal chap ka du mi cho mati sia chun ta na win ti lai te atu hi senator polong ne khan chai ri ma kong he anu ata ma adia hin ta house ahin mo akal ti lai ma an ma ne chai mi der hin ma di te lai ti mi te na win khal pya kholama. Hi, Jen. So just to continue with the discussion of Burma bill. So right now, this bill is mainly discussed in the Senate, right? So do you think that it will, once the discussion is done in the Senate, do you think this will be pushed to the House? Great question. Okay, so the thing with the Burma bill is that it actually is on the House side already, the same way it is on the Senate. And it looks like it even has a bigger chance of passing in the House sooner than it does in the Senate. So it's just a matter of really pushing senators at this point, because we don't really need to worry much about the House. It's looking like it'll pass eventually from the House side. We just really need to keep pushing senators. Avanti mi chute House lain chun passing hi atu bill hi passing in a foi deu ti sinabal tin zai da heard that me ti chun Senator Paul convince moves Senate leki passing akin chun me pi ni kin kan tuan deu how kan push deu na how kan Senator Paul hi tinate This house le kha nga ila tuklo tina kha site majority kha democratic sikau cha khan tunai kan comment te khan ka hoi mara hol la o la hol ti ban tung tha kha chimini ma kha mara hol le ni ton cha se mara hol le chimi kha la hol te kan le pya kaun ha kan le ka ti mi kha tha den zau lo cha si ti mi te ka la ka bun ten ka du mi se mara hol long te man kan du lo cha khan kan naw nu kan si sui
แคนาดาบักเนี่ยเหมือนกันเลยอย่างมิเซแคนาดามันเขาจะโดดเดียวรวยสุย US กันมันเขาหนังพันนินเตโดตุกันกันเลยอย่างที่มีข้าวินชิมกันดูจนอ่างุนจงเข้มาเลี้ยวไม่มันเขาเทียมไงมีสิที่มีจงข้าวินชิมกันดูอ่างุนกันฝันว่าจงมันเขาเทียมตักมิเซมันเขาจงข้ามมาเลยจะนั่งกันสักแบบเท่าไรเจ้มันเขาสักมีจงข้ากันไงเขาที่มีจะจงข้ากันแล้วข้าวินชิมกันดูมิเซกันเดล้อมกันเซกับวินฮัลริกเอาไหลเต้กันไม่ได้ขันปกติวินฮัลชับกับวินดูรีมิโซatunai khalai mi zengentlai atue Burma Bill Happy Line Line mi zetlung na kanetel khobi lai te mi kongha ka wen halle atue phate wen hal kadu mi chu jen khate zetlung da CDF cholchang na athai kha ka thai lo we atu bantok CDF atu lai korama kan PDF ne te lai tlanga CDF kan te hi kan meno na cholchang na ke meno te nuak tlangwal te han cholchang na khita nang mane zetin khen na mu nai na ru an ha Hi, Jed. So now we're just going to move into like the next question, which is a little bit different from what we've been discussing so far. So the next question is your view on CDF, right? Chin Defense Force. In Myanmar, I think generally speaking, it's called PDF, but with our Chin people, especially with this new youth movement, what are your opinions or what are your view on these? Yeah, sure. I think, just like everyone else in the whole country, it's a battle that has to be fought. So there's nothing much that I can say about it. Just, to say that it's good that you guys are doing the work that you're doing to support them and just to once and for all, overturn this military coup. Foi nakin chimachunti amani ro nakachun himentuk CDF te movement kan to mi thakauti e kan ra kan te nakachun kan ramdi lakti kan tanti how ting kan achim ral dau liu se ha po ral dau chan se kan dau thak we te nak nga ko lai te kan naw nu te kan lom tok tu cho angun kha ka bun som than ta le angun kan second sound kan bun kan sak ta lai te na lom
ที่มีคุณค่าเป็นตัวมาใหญ่แต่เชื่อในเด็กที่มีชีวิตใจในสังคมไทยรู้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใจเป็นคนที่ดีคุณจะเช้าเป็นจังหวะสุดที่ตัวรักมันเองกับตัวที่ใจดีสุดแต่ที่ที่ไอ้เราชีวิตและชีวิตตัวรักที่เป็นเหตุผลที่สุดท้ายจะจำได้สิเขาได้ยังเห็นเราอยู่ชีวิตเร็วรักทุกท่าทางผ่านเดินเราก็รอให้ชีวิตคุณต้องวันนี้เป็นผู้ท้าผ่านเดินของชีวิตสุดของผู้ชิงรักสุดที่อาสุดสุดเอาเพียงสิ่งว่าในนี้ออกมาทำไม่เพียงเสียชีวิตเขาทุกที่รอสุดที่แล้วตัวนั้นเป็นเด็กกับคนที่ใจดีแต่ที่ไอ้เราชีวิตและชีวิตทุกตัวรักที่เป็นเหตุผลที่สุดท้ายจำได้สิเขาได้ยังทำตารู้ชีวิตเดียวเขาได้ยังทำตารู้ชีวิตเดียว Ramplado taktakan ng sapyak sa kanilom tok angun so kanilom tok timika benchim kedu angun mai le patchen ne ana ozai chuan pe chen lang mang kau se mai le zo khan kan som than te lai mo fa mo timite kha benchim kedu bi se akan zok min ha kha ni dang zonga ka chim ton ban to khan hakha kan fale CDF rakap kan mena un ha nuak tlang bal cha cha na CDF tampi rakap na do min ha chan min ha po ni chun hi kan show kan live ye like tampi ra kan pack ya go share zo khar kan to ti mi kha chim ka du ka chim che ban to kan chon ni ni chon li ni le zat tani kan rak to lai ma khan rangai ngai khor ka zoom lamang video ti mi zo kha kan cha du ha tu zar zat tani ra lai ding hen special program team Florida ne chan kan man pyak lai Florida mi kan unaw na ne chan kan man pyak lai ma chen special guest kan som mi he mi pi zong ne thai nan du ngai mi slai CNF chairman Puzing Chungkha ke tel ve ding kan program kan som me kan tel pi lai ye tam pi ra ngai teo kan nu le kha wa rong khan CNA le CDF akhat lo ka tir wang khan mi chin long tam pia tu ye ma kha thai jing zong kha ha la chen fet na kan to tin thalai ti mi kha ban chem ka du CNF chairman Puzing Chungkha ke tel lai chon la sak chiam dot thlai hiang Hakha kan la sak chiam dot thlai hiang zo kha kan tel pi te lai chon tampi kes tampi kan somna te mi te kha kan la ka thong ban than ka du mi se chon atunai ti akhan phaisa hi ka hen Hakha CDF cha bom na ga phaisa arak rom hin han ume kemen amin ka bun chim ko lai sur khwa mi pu cheu lian te cheu chung lian ma se cheu si lian Kentucky dollar zanga ban kan kwat kan lom tok pu cheu an family nang ma pum pan family chen thluan cho chin kau na se chun Ohio mi pu stony van biak chung ne thong khat arak san
ภายสันสันมีกันรักมูที่มีเดียกันชิมกระดูกันในล้อมตักเสดอลลาร์ทองคัดเลยจังนั้นรักคุมีกันมูที่มีเดียกันชิมกระดูดูเลยจะคริสต์มาสทาสโฟเนที่ภายสันสักขัดที่มันได้ส่งลอยตุกมีเสส่งขัดในเจอมีกันสิลายมีเจอลายต่างเลยจ้องกวนกันดูท่าให้กาจงภายสัมพันธ์หนักนี่ก็ต่ำตกมาให้การปูเจลและให้การปูสโตนี่เนี่ยภายสันทองคัดเลยจังนั้นรักกันชุดมีกันในล้อมตักเสปัจเจนเนี่ยสันตายมีชัวร์กันมันเปียกก็เสร็จมีเดจงข้าววันชิมกระดูมีเสกันล้อมตักตุโจผู้เดนี่ขจันตรงปากกันวันแปลกตาไปเลยบร์มาบิลของให้ปีไตกันหนังมันเสียหายมีก็ฮัลโหลมีเตียนหาข้าวมาจะหนังมันได้รักเบ็ดจากล้อหนังมาขจันตัวเดียวกันวันแปลกเลยอุเสียงเกมามาจันนักแปลกเสียตัวไหนเกมาก็ฮัลโหลมีนะครับเพียงส่วนมีเท่ามาเตียซาปีไทยออกถามีโมโอเคเจนကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်တယ်အဲ့ဒီ Burma Bill ကို detail အနေနဲ့တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Burma Bill ကို pass ခဲ့လို့ရှင်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရန်ကိုတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် refugee နဲ့ IDPs တွေတအားများတယ်အဲ့ဒီ IDP humanitarian aid မှာကျွန်တော်တို့ဒီBurma Bill ကိုကျွန်တော် pass သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေကိုညီမျှနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ effectively နဲ့ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲပြီးလို့ရှင်တော့ဒီUSH အနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအရာကိုပေါ့နော်သူတို့ manage လုပ်မှာဘယ်သူကနေပြီးမှ manage လုပ်မှာလဲပြီးလို့ရှင် just to make sure တကယ်လူအပ်နေတဲ့လူတွေစီကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ဘယ်သူကနေပြီးမှဦးဆောင်မှုပြုမလဲဆိုတာအနေငယ်ရှင်းပြပေးပါအောင်Yeah, those are all really great questions, and that's also something that we will all have to figure out together once the bill passes. But for now, we're really focused on passing this bill so that the money at least can get in the hands of those who can disperse it on the ground. Right now, the idea is that probably USAID would be in charge of this, or USAID might put certain organizations that are capable of handling this money and give it to them so that they can disperse it to trusted civil society organization networks on the ground to then in turn just disperse it to the people in need on the ground. But yeah, the details regarding that are not really known yet. So it's something that we will have to wait and see and figure out together. ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီ Burma Bill ကိုဘယ်တော့ pass နိုင်မလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ time frame ရှိလားSo by the end of 2022, or it could be in the middle of 2002. Okay. So the Burma Bill go just as soon as possible pass pitch in the that we met like the goal for ourselves that me and my friends have is like to pass it by March. If it's not by March, we don't know how long it will take because we even waited for this bill to come out since May, and it actually didn't get released until September this year, so that was a long while of waiting and having to push, ayan tunyare, and it's like boob, so we always have to like be patient, but then at the same time also like be demanding so that they don't forget to pass this bill as soon as possible. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှင်တခုကျွန်တော်မေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်အစကတည်းကနေပြီးမှဒီဟာကို advocate လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်เนาะ Churches ဒီBuddhist Association တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေလာတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသင်းတော်ဖရားเจ้าတွေကနေပြီးမှဒီ bill မြန် passport ရအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနီးလာအဖြစ်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ North Carolina မှာဆိုဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကSenator Tom Tillis ရဲ့ Senior Advisor နဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်လို့များကျွန်တော်ခု state မှာရှိနေတဲ့ Senator တွေနဲ့ဒီ bill ကို push လုပ်ဖို့ရန်တွေ့ချင်လို့ရှင်တော့အခုလက်ရှိအဓိကပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ Jen တို့အနေပြီးမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ arrangement လုပ်ပေးနိုင်မလား like meeting schedule တွေပါတယ်ယူပေးနိုင်မလား Yes, that's exactly what our team has been doing. So
we welcome anyone who's interested in joining us, coming to our trainings, or just getting in touch with us so that you can speak with your senator's offices. We scheduled a lot of meetings this over the year, and we even met with over 70 Senate offices, I believe. So that's over 70% of the Senate. And we welcome anyone else who wants to, just talk with their senators, and anyone, especially in Republican states. That would be very helpful. Uma to ku general tamich in ya who 70% general the senator di go general reach out general lo pi twa bi tro go set twi pi twa bi so be state di mya ma pa te state di jesu pyo pyo pe nai mala general time dai ngi ku share state di so no we can contact them. We know we know each other. So Emma shi de phaya chang atin no ri elu myo ne reach out မလုပ်သေးတဲ့ senator တွေတီးလို့ရှင်ပေါ့နော်မှတ်မိလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်း share လုပ်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့မှာဖျားเจ้าတွေနော် Buddhist Association တွေရှိလို့ရှင်တို့ကိုကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ state ရ senator တွေကိုကျွန်တော်ဒီတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီအားပေးလို့ရတာပေါ့ Okay, so I just right now searched up on congress.gov all the people who are on there so far, and I see that there's a senator from Illinois who co-sponsored already, a senator from California, from Virginia, Oregon, Massachusetts, I think Nevada, Washington, Michigan, Minnesota, California again, Oregon, New Mexico, Vermont, New Hampshire, Michigan, Montana, Massachusetts, Connecticut, and Pennsylvania. So any states that I did not mention, they are not co-sponsors to the bill yet. So, how about the Texas and Florida? Yeah, Texas is not on yet. No, I don't see any North Carolina. So yeah, that's Myaji Apien Republican states they pinade the bill go co-sponsor yeah Myaji Apien it's just Republicans, it seems like. So, yeah, we'll keep in touch. ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လူအပ်တဲ့ဟာတွေ maybe မှလေအဲ့လိုမျိုး Republican state ကမပါသေးတဲ့ဟိုဒီပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးမှကြမ်းကြမ်းတော့ကိုလည်းလူအပ်တဲ့ဟာရှိလို့ရှင်အခုကြီးကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ် thank you. Okay. Usiang ma vielka tu kai ka haldu mi tusko. อาจารย์ค่ะตุจานะเก่งมานี่ก็ฮัลโหลมีจนตุไหนเสียดีนี่นะเป็นฮัลโหลมีกันมานี่ฮัลกันเพียรมีอามาเนี่ยมีปีจ่าที่เชียร์มีค่ากันชิมตาเสลอดเนี่ย Hi Jen. So tonight we just want to ask you whatever questions for example Pasyang or Boy they forgot to ask you. Is there any additional comments that you would like to add? Is there any additional information you'd like to share to the public regarding anything? Sure. I think so Uncle Basha actually mentioned to me before that the population of Chin in the US is estimated 70,000, and that's a lot. So if any of you guys, as many of you as possible can, start calling your senator's offices or coming to meetings with your senator offices, that would be super helpful and very powerful in pushing these senators to co-sponsor the Burma Act, because without pressure from you guys, they're never going to get anything done. So we really need that pressure. So yeah, just anything that we can do to work together, I think that would be powerful. Okay, thank you very much, Jen. At the meeting, atunaya kan isyang ne kan Jen ka the meeting US at Chin mi he from big tong som street shong kan si te Maste kan tong som street ummi US ummi kan ma Chin mi ni kan senator cheo state zebentuk state kan nak cheo kan pressure kan pek na ita kan kot na phone kan chon na kan chun atu Burma bill ati lamang mi hi atlantin khako lai ati ma cha chun mi pi kan mai mi pi lai mi kan se chewa Chin mi ya kan bi pi tok tu mi kha lang par uzana mo. Thank you. And one last thing I would like to also mention is to share US ACM's posts on social media. Share it with everyone you know, your friends, your family, so that the word can also spread more. Thank you. So natiri mi chu atu US ACM and rian ton naki hab mi pi ni hin thein de ha se ti kan du kan chun kan social media kin si kho chu an page hi rak share cheu ti mi kha tha jang kan pek atu
Zegantala and Facebook website Tezong sa Instagram sa Sun Twitter account Tanaka Zetindakan share kulay timi pinitekan dukan Sun boy nang mazong ni kan ma link karak at telo talay. So for about 2,000 people like your page, we need more people to like it, right? Yes, please. Jen, I will ask you a personal question. Okay, when I say personal, Jen ကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Jen အနေနဲ့အခုလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာလေဒီကချင်တွေပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေပဲဖြစ်ပေါ့နော် CDF တွေပဲဖြစ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးဖို့ရန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတဲ့ PDF နဲ့ CDF ရောပြီးလို့ရှိရင်တော့ KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောကြင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအားပေးလားဘယ်လိုမြင်လဲအားပေးလားကိုယ်တိုင်နေနဲ့အားပေးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိချင်တယ် Yeah. Well, I'll go Amele. There's no way that you can't. So I mean, that's the least you can do. I mean, I personally am not in favor of violence, but this is self-defense, and you have to, it's a battle that has to be fought again. Sure. So you can't go without fighting it. Yeah. So what you have been doing so far to support I have been and some other ethnic groups? I'll say that again. Sorry. Oh. What you have been doing to support them? Oh, what I have been doing? Well, yes. From our global movement for Myanmar democracy, my personal organization that I co-founded with 2 other friends, we have had, we've hosted a lot of fundraisers so far that have gone towards, civil disobedience movement and maybe PDF. I'm not too sure about that, but also like IDPs for sure, and refugees. So a lot of these websites, links, fundraisers are available on our own website as well at gmformd.org/fundraisers. So yeah, that's just my personal organization. Okay. Thank you so much. I think we cover a lot. So the malo kay mani kalak tebenten keduk mitsite lai min hanu lepan ha tu sana ngai mi building ha kha minau nak chon upadu kan tamin la te lai mi cho biak in le rian long kan set te aleng le he zai man the ka jagan tara kan khera ton lo atu bentukin kan fanu ko bin som nak sulam kha zapi no nan thai chu mi se mai le chen fa le ti kha ka fa ma kan tel ve to ma ka chen ti ve to ma ka chen kal ve to te bentuk kha nu le pa ne kan chim na ha tu tan jong he tu kan fanu jen ne ama Facebook as se chun ama ne link tampi kha tlom pa jong kan ma ne kan rin ko tin ha lai atu kan fanu jen he kan nu ne u mi si chong hak chilu te kan chim na lai mi no te se ma ke kan nu ne hen anu le pa ko raman tlong mi te se chun in party kan se ti mi kan se ka fanu thi te se ma ke asna te hi karama chomi bak se ko na ten kan ram kha cha am bun chon ti ka khan ram sia nak nei an nei te khan atu ban ton he tia meno te sna te chol mi si ti mi te kha bun chim ka du e hi karam pha ve ko tu menu le pa han fa le i ban tok atu jan te thi si min ha kum thai de kum ku frang nei mi fanu fa pa na kha atu bentukin kan nak state jiwa lai chen kan ni he Republican state kan cha khan kan chol haw lai mi atu ta chun na ga Indiana na ke khripa bu a thong ne si cho minung thong li thong a pi ke tan si to lo line up to lo nen senator zong kan mano nan push ko tuk mi se ma cha khan khaban to ka dai thang lo ten te he ban tuk chil ngan mi chil pi pa mi han kan tal na ha tu zana tha kan som tha e tu zana hol akle pek tu si sui ne chong ka lom tok ban token chim chelo baken last minute kan som natin ram cha se tu zan hol na kan le pyang mi tam pin nak zau ti khan thnem nak san chong kan lom tok mai le zong kan som lai chon angun zong na chong kan lom tok ti mi khavin chim ke du pathian thui chin lamang se ma kan atu kan live he dam te kan ko wa chen te na kan hu ha lo kan to lai za khan voi thung lamang he mai le kan chan khara than lamang lai mi tam pi kan lo la sa khau zong kan som than te ti mi khavin chim ke du chon sa sui ne khan kan ho na hoi nu jen kha bin sim pya lo tu zan ai ban tukin ha kha rung amina hen chun te kan rung tlang out thong kan te sana tin ha kha CDF support mi kan se kan ma chim ne kan som na kan tel pi cha kan lom tok mai le jong kan som than te lai ti mi te kha bin sim pya ta. Hi Jen, so on behalf of Upasyang, we just wanted to thank you on especially
on behalf of Hakha CDF for joining us today and also sharing with us what Burma Bill is and also sharing with us your insights and all the knowledge that you know. And thank you very much for doing that, first of all. And then second of all, in the future, we will definitely invite you again to join us in these discussions that will benefit our people. So once again, thank you very much. Amazing. Thank you for having me. Say, kanalom tok. Tu zana kan ngai mi unaw hanan za pi jong kanalom tok ti mi kha kun sim than ri kadu ko zartania live kan tuari lai tunai ka chimmen tu ken Florida team Florida mi Hakha CDF rin tuen tu dia kam tu pa tampin tling lai CNF chairman pusing chungrak arkan talpi lai arkan ngai riu ti mi te kan som ha nan za pin mang tha u hi ka hin kan wol sang lai